Haka jingla kai Asia Cup T20 final hapreng ka India Persia ka Pakistan. Bat kane ka deru ka Asia Cup final banengkong hapreng gini ki artli kenhun hadin South West nem. Haba pai sya kane ka jingla kai final ka India kala job ya ka tos bat kala jet ban bol nengkong. Haka palitit jong ka Pakistan kirang tit khmat jong ka kilala banile kai bha ka bagilala ban kamai hadu shis pa khat lai runs bat hap tang ar weekend. Henry Deling ba ka jingla kirang kawang bol ke India benilai kai bha kirang tit jong ke Pakistan kilala ban kamai tang shis pa 700 runs barhab baro ki weekend barha gane ke jingle kai Kuldev Yadev ulio ban Khur hadu saw weekend nagam ta ke India badu Farhan urang tit ke Pakistan ulala ban kamai hadu san pnyau runs nagam ta ke Pakistan habangi pai pat sya ke palitit jong kari India kirang tit khmat jong ka ki Khlem la benilai kai bha haga ba ke India kalala ban kamai tang ar peuron barhab hadu lai weekend. Bat kane kala penduk jingkermen ya ke India, bat kadang aimen sim syuk-syuk ya ke Pakistan, Namjop ya kane ke final. Henry Day ha ke palitit jong Tilak Warma, Sanju Samson baru Shiwam Dube ke India kalala ban Khlem ya ke Pakistan da san weekend. Ha ke ba kalala ban kamai hadu shis pa san peurons badhap tang san weekend. Barhaga nege jingla kai Tilak Warma ulala ban kamai dun reuf khandai runs naga banta ke India baleng baga nege jingjop ke India kala yo biang bandra ai kanam ladu jong ke Asia Cup haka sin ka bakhandai Henry Watla ke job ya ke final ka kenhun jong ke India kila kentaj ban priang ya ke trophy namari ya ke trophy la thmu ban IT dau chairman jong ke Pakistan cricket board sya ke kenhun ka ba job ya ke jingla kai final jong ke Asia Cup. Just one needed the field up. And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final.